Dobrodošli u još jedno druženje sa Mednom simfonijom. Danas radimo jedan od najvažnijih zahvata u pčelarskoj godini. Iskoristili smo lijepo vrijeme za proljetno resetovanje košnica. Svaku zajednicu prebacujemo u nove i čiste sanduke. Stari idu direktno u radionicu na čišćenje, sanaciju, novo farbanje. Higijena je pola zdravlja, zato odmah mijenjamo i podnjače. Ove zimske ćemo zamijeniti suhim i dezinfikovanim. Moj tim za podršku je danas sa mnom. Kao što vidite, radimo kompletnu rotaciju. Na podnjaču spuštamo leglo i hranu. Kod ove zajednice na podnjaču smo spustili 7 okvira legla. Bočno je perga i med. A na poziciju 2 ubacit ćemo 1-satnu osnovu. Imamo dovoljno mlade pčele koja će vrlo brzo izgraditi sač. Donji prazni nastavak sada ide gore i u njega smo ubacili 1 okvir legla sa maticom, 1 pun okvir perge i meda, a ostalo je izgrađeno sače sa malo nektara. Tako dajemo matici prostor za zalijeganje, a zajednici priliku da se razvija. Koristim priliku dok je košnica otvorena da uradim tretman protiv varoje Hive Cleanom. Ovo je organsko sredstvo koje ne ostavlja tragove u medu i vosku, a kod pčela aktivira prirodni nagon za čišćenje. Uz ovo, u toku aktivne sezone, koristim još samo okvir grđevnjak. Ali o tome ćemo više u nekom od narednih videa. Naša medna simfonija sada nastavlja u čistom i uređenom domu. Pčele su dobile prostor, a mi mirnu savjest. Do nekog narednog videa, lijep pozdrav i medna.